O te toe whatalo pātu sa moa le nei vaenga yaso. Le urua yaso le nei masina o kuso. Au paso solo a le la ina moto atu i le nei tu lalo langi o lo mātou no fo mau mawai. Ia, moa i whatalo whatu lava sa moa iona vaenga uma. Sa mola vaia ele o se atunu e tue tau whailoina. Wa sa mola lava o le fue la belave. O le ia i vivia e au au ngota. O sa mola foi o le ula marisei. O le mea sina ia malemata i sau. I fuafuanga lo tātou tapa au le langi. Tātou te tue mafau fau lo tātou atunu mai ana mua. E a fua mai lava i le tolo tolo i saua se ia pa ia le whawha o saua li. I le paso po ia. Tātou te tue tepa i foi ia ma whawai maona tala o le vavau. O le ia lava lea a inga matama, a inga papa, a inga o tawhaiwha, a inga o nofo, a inga o palelii, usonga i atu mua mapule, i tu au malatau. A inga le tai ma le wa au fonti. Ia, tainan koi, ia o tātou uso mai sa, le mwhailawa o na whaangaloina. Sua ma le vai whanua, po mai tūlangi, sa ole malau news, sa le au mua, ia ma le lau news ai lua, ta ma le manua tele, ma to'o le whale ula. Manatu sa moa o sa mau pa ia. Le ia se poto, le se vave, e na te toe suia, pe whao popo, pe to ese. Wa o sa moa, ua mai a o ni tu laupua ia matutofi e o tautua a ia mani o tatou matua. Le ai po i se ale iai ia manatu na te whaia se swinga o le atunu u maona whaavai ua uma o na taoto. E tato nunga sa moa le po i ua taunu mai ia le tautua ma le awunanga. Le urua yaso o le neiva yaso o le nei masina fau. Masina o kuso, ia po le masina lo na valu. Te mailo tu suifua, muso uola. Ia o se vai inga sili lea. Awa o le tatu lava pai ngā malanga. Mai ai le amatanga o le tausanga si o tatu o mai le nei tuaso. Ia o le whainga malanga lava sa tau mate le ete. A tatu tau mate wha mea ta i le ato. Isia, i le tau masina le tangata ma le pinangalo o le tatu o tua sili ese. Mele iei le langona ia e momoli atu le anganga whaatai ma lo le folau sa moa ma lo le whaatoatoa. Ma lo le pale, ma lo le sei. Ma lo le folau manuia, ma lo le soifua manuia. Ia, ma ia te au nei o lautu o na masani o tuila epa whaatai li o sua. Ia, ia fo i le tātou. Tau tua mana unanga pai pea.
i le nei aso. Ia le mwhaiana, se le tātou tautua maona a matanga masani. Ia o lava ina o tātou a ngai i o tātou matai si ese. O ia lava o le pule a wao i mea uma. Ia o lava ina o tātou tāpāre tu lia i tata, i sona fina ngalo. A o lona anganga pa ia mawhai o na tuina mai. E na te tautu ruaina le polaunga ma sāwalinga o nei aso. Iso se mea tātou te whaia. E awa ono tātou tāpa, ma tātou tāpa tapa. Ia i lona nganga whesoaswani. O lona nganga pa ia o tātou whesoaswani sili. Mani ei mea tātou te whaia. Pawtei tele le tua no mātou tama. Ua whasol solo fo i ngā anga i fōli la i lona no whanga. Ia mai i tū la whaitau wina o le malama. Ia ona mātou anga i le whaitau i tū la o le ngoto ifo. Ma o mai au o le pōngi sā. Au mātou i ai le nei taimi. Le tua o le pule au au. Ia, e vivi i lava o mātou loto mwhafteia lau o fio. Pe au manatu le tangata i le taimi e ta oto ifo maala e le taia. Na ngalo ngimo ia i mātou lau fio peitai. Tele i tū la fo ina la mātou fola ngai e ui no mātou mo moe mga pepe. Ngalo nimo ia i mātou lau fio peitai. Ele ngalo i mātou i lau fio. Ia, ta mai, pawhitai tele. Wala au lo ngā pa ia e fio mai. Tautu lua le au nanga. Le a whainei. Ia lofa matai, mua matai ala, pa tonu folau, pa poto, pa ilo mai, ia, pa ngangana, le vai, ma le valea o tangata. A uma se ngā ruenga o mātou whaia, ia, o nga lea o ngā i mātou. Pa fu ia tu le vi inga, ia te oe o vi inga uma, a o le nei tu la le fiafi. Wala au, ia efa, mangalo i mātou uma. Le toto po yo e ke risoro mātua di iman whaoi. Ameni. Ia, manatu sa mo na ua, mai a ona o whapaiatu. Yo tō pa ia, mau tō mamalu. Ia, o sauni fōi, ia se tātou tatalo. E whai mata iala, o le tātou tutua, mali au unanga o le ni aso. Le mwhaiao tātou ese ia ma a matanga na a mata mai ele ni tautua i le valu tau sanga ta wai. E whi sui i lava whainga. O na whaavai. Ia, o le tātou fui au unanga ma le si whafonga o le tai afu. Na mata mau na whaavai. O na whaavai o lea. Le mwhai o no tātou la loa. Le mwhai tātou a mata. E sia leanga o lea nganga lea e. Le lava o na whaalupenga o tātou fisosoni sili. Le mwhai la tātou o. Iau noa mo se fisosoni. Io e mo i tātou. Le ua tu tātou teimi ua ono e te ai minute te eli tula i lima. Io e ta fia mata i mo neo o a fo ingo mea. Le road show o whangasoro nei. Peitai. Ia au mata i lalo no winga ta uana nei le valu. Ia ona le tarafia ngai lo le mar tātou teimi peitai. Era le meo o nei ona po a. Le pi o TV po nita tu masani a pasiate mo TV o uma peitai. E sere mata tia fo io. Pena te pa ilangi. Ia manei mea o tatu iai le mo social media. Lea o tatu o mai le temi nei. Ia pi o tau le tau le meo le analog radio. Tau leo le valu ni tau sanga o le tatu radio. Ia ele ngata la to ingali tio fo te whaalongorongo live ai. Ai te toi sau foi la a whapena misi au ai. Na sau foi le toi aru tua toi ele pela le analog ni tatu masani ai. E tasia. E one way wind lava le mea.
Petai ia o ai ana lea mata isau. Ni manatu ar tangata o ana ia le ai. E le o ni mea le tangata. Pena fai I lima o le tangata. A o le na au mai ai le mafau ola, mane mafau o tamai. Ia o nai te sira fia o te loa. I le mwhailan tatu toe o tatu mavivi I le tangata I ana me whepawana me tatu te whaafitai, nei atunu te tele, malo latu soifua sonsonga. Ua mafu ai, ia ona whaafitai tele for nei atunu Amerika. Io I le mau platforms ese uma. E fua tu nei I le malo tele o Amerika. Io le sapia I le lalolangi, I le ngata o lana mea lofa I le lalolangi atoa. Mea lofa le Amerika I le lalolangi atoa o le internet. O le internet. I le se mea na sau sisi la watu mea patino lava ma le property a le malo tele o Amerika. Lea mawhai ai o na wheso tai I atunu o le lalolangi. Ia ala na vivi I whaafitai e le lalolangi ma atunu o le lalolangi. Tai nani fo isia tatu tamai Pasifika, le vasa Pasifika, ia maatu motu, ia o le titi o atu motu o le Pasifika. Ai pito I te le anu na vasa, ocean, o le vasa Pasifika, I le lalolangi atoa. Ia pio nai upu ia o te tau whai amatatuai, ia le tatu tautua, ma le au nanga Samoa. Ina ua whaafitea lona au malosi e te mai eilu soifua ma lo ola mawai ana nafi o le aso nafi la stofi le aso farili le aso ia e manatu foi ia la a whaawau tatu por kalami e pei ona masani ai ia so taitasi o le vai aso ia ua ale tele ni tala o me o lo tupu nei ia matou le community Samoa lava o le pe ona paule le mea leo lo vese fo I matou ni Amerika ia pe o le tapenanga tasi fo e kalesia I nei o le whakasa Dominguez ia o le kalesia o lo ngā lulu e sunga fefe au ia po le sunga whawhenga ia Pausa Thompson ma whatua ia tai nane ma malu le kalesia pe o la tau lea o lea o la hostinga ia le konseti tele le whai ni tai au a le konseti ma vai mai ia le sunga le whai au ia lale mai whatua ia vini Petero ia pe o le la konseti o la ua ma o la alo a le la ua mai e lua ngia la ia ma le tamaitai pese la uloa mai Australia o le tamaitai o I fo I le ngortene. Fo I le ngortene. Oi, Marina Davis. Ia, ona. E to o lua lana pe o lea la aba luai. A o le au mainga fo I la konseti le punia la vaatai. Lea la au mai pe e tau half and half le lato vanga tuai. Matau ki fupi no fai atu na maua se matu temi leo menga mua. Pe o le aunga la vor konseti nei o le tuli matu o le la whato wha mai I le atunu I nei Amerika ia ona tuli malola ia le I la whanau le paitalia la tau matusin pese fau ia ma whewa I whaawau le punia la waa. O le tūlanga la vai I nisi ia pi o le la konseti muri lea le tamawhiwhi au mat whatua. Ia, ona. Lea la ua sau ma le whai unei, o le fuila ua le ngata la punia lava. O le tamaitai o Marina Davis, ia, o le aso tai au. Le pe tau pauna nai tala foi e lualuangi ai, ia la utautua mo o Samoa. I le community a mātou I Samoa nei, ioi. Ia. Pi mana ia le temi lea, le fuila ona o whaalau loa tu loa. Ma nisi fo o I lato o lo tau ta pena lato sa ilinga tupe. Ia o le vaanga lea ua ta ua o lea.
Las Vegas. Olha ali, mele. Ele is. Ia le se tu mai la system i se mele na tu mai i ia ele fai no o so na fai tua ia le mo i tatou i Las Vegas o le fundraising adavanga ua ta ua o le ainga fast por fast ainga ia por vang fulu ta ua o matafale ainga fatu ile tua sa mo tasi le ale matafale fo i tonu le ai o Las Vegas ia lela apaia ia lela tu sa ilinga tu per fundraising ia pe foni va pe o sa ilinga o le ami tonu pe o le theme le ia o le sa ilinga o le ami tonu mana tua fo i atu sa mo o lo fanga solo ia le road show le tatu ainga fa fai manatula io nei sa ilinga nei matafale e ave i sa mo e fe so ni ai ia le fenga o le road show la tu si silatu o tupe a me uma ta te alofa fo ina fai pule a tatu farongo atu pe saua ia la tu tanga ia pe a fai me alofa i le fai se au le na a fai lotu fai me alofa i lea ma lea o le tu malo pinta le me o le vafia loa pinta le me o le vafia loa o le fundraiser la lea o le la fa pe mai e faia i le aso Faraile au kuso luas fumalelua August 22nd this year o le aso Faraile e le o le stonai te fa mai o le aso e fai ai o le aso Faraile au kuso luas fumalelua lua afe lua lima o le taimi mai le fitu pimo anga i le sefulu tau sefulu pimo yo o le siva leo lo fa pe mai dance ke pe me ka ko yeso ya ke la ko ku met pe pasiva siva ma fa sapa la e ma sal o na te fa penala ye sivangale o le tua tusi o la fa tino inai o le fa fitu lima McLeod Drive Las Vegas Nevada 89128 te fa fo ma tua tusi fa yai o le fa fitu lima McLeod Drive Las Vegas Nevada valu iva tasi lua valu ia le au mai atoa ma le informational parking o le parking lot front parking from Tropicana East so ia papalangi atoa mai ale me from Tropicana East turn right on McLeod turn left into 4775 McLeod telua na rutango ata i tonu ia le tuatusi le la utoe faitua o le tuatusi pa fitu lima McLeod Drive Las Vegas Nevada valuiva tasi lua valu ia o le na o le donation prepaid il faitoa e lua se fulu tala le fape mai it's a dance and dine and dance included. Ia o ilato e whaafsota mai, whaafsota iane Henry Laulu, telefoni fitu o lua, toru lima wha, lua o tasilua. Te whaafon mai, Henry Laulu, fitu o lua, toru lima wha, lua o tasilua. Ia por tamaitai o Lili Sianini, o le fitu o lua, fitu tasitolu. Patasi ono tolu o le tometai o Lili Sianini fitu o lua fitu tasi tolu fatasi ono tolu ia ma tine lupu sili ia io ole na o tine upu sorry o tine upu sili le valu o tasi lima fitu fa fitu ono fitu o ila tou ia contact on mole o tinei upu sili valu o tasi lima fitu fa fitu ono fitu ia o le na ma waso ua vanoa ma na ia whawhiwhianga lea io
o le fundraising. It's a dine and dance included. Host by fast supporters ia po le Las Vegas Fast ainga, po le ainga fast. Uningalo ia te oe ia o le aso luas fuma le lua o le masina o kuso. Masina le nei. O le amata nei o kuso. Ia lona winga le verso lon tolu. Mai so lon tolu o le afatino inai ia lea fa moe moe. Please come and support the Saili Lea Miotonu fundraising. Ia ora na. Nei o loo whaanga ioi ia le porkala mea sita maitai po le anu whai atu from down under. Ona o le tūlanga le maalo fia. Le whai lafta uloa ya uia ni. Le whai lafta uloa ina ua o mai ma whaamtala mai. O nai tangata ia na wha moe le fua po le Los Angeles. Nela ua whailoa mai, ua le whataun wina. Ua to tele ila to ua tapena mai, whaun. E lasta mai taisia, le ale tele la utala noa il tūlanga na pe aisiana le ua le tonu uai. Le ai le sa fe au me mele na, o le tūlanga o le o sta mai taile mai down under Australia. O lana whale ainga. O ia funtu e whaile ia lana whale ainga le fua pe tai. Ia le ua au mai le langona ua le whataun wina. E pio nai vangana o tue whaelau loa tue support ia sia fu tamatai o le Island Bites ia e ohana lave ia manayonala mai manayonalo mai Australia o le ua nei ia mo le whamoe le pitai o le whatau wina ia o te le whaia te le loa pia siane mafuanga ai o le whatau wina pe le plate sale at mai tai o ohana i le aso tōna nei tai au io e whaia lea i le tuatusi i nai Sida, ono tolu lima Sida Avenue, i le whale whasafu lea o si sungan whawhengainga o lea fo i. Ia le Second Samoan, Church, ia whasafu lea o misipo wena tangaloa o inai le parking lot, o le a whatino inai, ia le au nanga le na le tamatai. O hana lave, ia manayonalo mai Australia, ia ua malurua tuai ua le whaatau uina lentu e whaile aso toru, lentu e whaile aso sā peitai ia le ua whaawau i le tuatusi wala wane i le telefoni 5 fitu o ono fitu tasi toru fitu te whaafonga mai 5 fitu o ono fitu tasi toru fitu o telefoni na e te mawai ia sitamaitai o hana ma le Island Bites ia i le telefoni na pesili le ia na fsil fo le po la mo tup ia e ngo fie fo la ia la ua on ia ia ole na fsile epe sia le me o cancel lai le fainga ai ele se ele o iai ia le malam lama o ile tulanga le na pa o le mea o la u fa la u fa ilo atu ia esa o blurry ia la u le screen ele o manino la u sila mai really I see. E ana, o taulo mai. Yeah. Yeah. Very sorry, sei kau fixa tula pole ale mele faleton.
This time. O iloa mai pele ai. Si on sai mai se tau fixa tu tatou masini fa mole. Your camera is on. Just the camera. Si on sai me la fa mole se tau sai lia tu mele fa le tonu. You took the camera. Ili You took the camera.
Te whailo Mississippi o le tūranga wi iai wha mole mole.
tarusia o le ua maua atu whamonemole. Ua maua mai ua maua se ata whamonemole. Whamaruhu atu ia. Ia se a mai po pe se whailinga se sipo ue loa mai lo wata pele ai. Ia o te whamaruhu atu i lea tunu still, no picture. Oh my goodness.